okuligira ekitongole ekitali kya gavumenti ekya Wildlife Fund for Nature hamwe n'ekitongole ekiri kujunanizibwa ebiro mu ihanga ekya National Forestry Authority nikigira ngu ebiro ebyirimu emiti n'ekyakagombe Bugoma na Budongo muri Bunyoro. So itwe nka WWF tukwatagana n'ebitongole bitali bimu na bimu nka National Forestry Authority kugara ebyo buhangwa twakabyara hectares 10,126 ezo hayi nizo hika 25,000 ezitwaka ikyo mukibira kya Kagombe tukoragana nawo kurumwe WWF abusente zetuhaire kugerezaho okugaruraho hectares 10,126 ezo sente zibatuhaire ezo nitusobeseze okugaruraho area ekyo boraboro kayanja. Ebi bigambirwa ha mukoro go kwizuka ekiro ky'ebyobuhangwa mu nsi yonna ekyaba ha Kishayi kya Kayanja Primary School. Now that we are in the midst of climate change, this day should be even given more significance. After even the commemoration, it should not be a single day because we see our country is actually dependent on agriculture. We need to stand up even with a month, the entire month. We come up with activities right from the village. Immediately after opening boundaries, as security, we are going to support the local, the sub-council of Malaysia to make sure that whoever is in the forest is safe. Ekiro eki kizagwiza ha mutego kugira ngu restoring degraded forests and wetlands. Omakuru agandi abarundi 505 batirweho mukono kandi aha mukoro nigo gumwe Bishop arukuza kuhumura Samuel Kahumba Bwori asibwira abakristayo bo burisa bwa All Saints Parajok omurembo rwa Hoima kandi ogu naija kuhumura 2011 okwezi okurukwija. Egeso zaitu bisemereye kuba zenyewukana ebikorwa byaitu bisemereye kuba byenyewukana baturone nibatwawukaniza naino abaana n'abasomesa somero betegereze ng'omwana onu wembaganiza kandi ntusabira abagore abanyakuteirwa engaro basobole okwikara omunyikiriza yabo byona ebibegesibwa babiteeka mu bikore nuko ekanisa yaitu yongere kukura n'okukanya n'okubayo amaani omu biro by'omumaiso. Leonard Muhumuza mukuru w'abakristayo mu burisa obu nagira ngu bine bingi baragumene bijukira Bishop wabo. Amakanisa gona agalekeregaine byapa akajugulu kiba matakatiki kakeha amakanisa kijakuba kitakyaliyo abekulembeze baitu bajakuba bekulembeze oburogo kandi kinda alengesokwe kambisa abeminyeetu omukusoma nokora projects ezikusobora kubemerezaho gamba kubyala emiti nekutera matafale nokubungira amakanisa ga hansi kurange kanisa yongera kukurakurana. Entebe kanisa zo kushitamisa Bishop omusya Reverend Canon Jacob Batirweho ari kuzo mu bijere bya Bishop Kahumuza ziyoni zigendo misho. Mugorobe mukama balinde mwikale kurungi gasha kwambro zinwaga bakatota.